Kakare, wan ducu wan achiel nying Yesu. Apoha pe wan notin achiel, wan lao wan achiel. Note en ayobero tehowa, note en kuchwa, lawa metia winya itwok ping duj me wilowni. Amita chwala moto twal boru itie uno ningo. Kwoti ateru uningo. Amita chake Poyo ruota chwech ame ogwoho wa chake Januari naha. En mwahatido atuma alego ni obame wa dohoruno mwahanyen aber. Apoyo tutwal jo ametia winya chawa man. Anabero James alela chuda. Man program pilao. Ame wano loho leb lao achil. Ame to Poyo tutwal jo ametia winya chawane. Luak melao anakato kede plan na pol kede yuba pol tutwal pilao. Ame to Poyo note ame tie okati lai chawane. Amita chakire Poyo won nyashi wa muze yosa mudur karachiel kere jo mere long ata chwal pocha duong tutwal bot won nyashi engineer odongo kune amita chwal dang pocha duong tutwal borri karachiel kere bot luaki amito Poyo neno apera me unikatunu kere iteko burni mano lao miero note oduogu unu obedu unu kara chiel ite bendera me won nyashi chiel keken akoni yabu unu wang lao ikatu unu kede gina pire tek ame binu kelu kuji lao pinaha dami tuni luak be lao long o note unu ite kucha medo chaho binu koi lao chawane. Eka temita Poyo odong me tekwaro irwama papat amita chwal pocha duong boru me wuni ye ite jollo wunu note amedo katila chawane. Amita tike de dake hamanda me chwallo pocha duong tutwal boru tichuba. Pien wune ni tiene bako dogo wune baho idi chenkeri di wor eni yena metia kello. Ameo chaho ke lukuj ilao noteni miero do nenio o yai bot odong mete kwaro ekate wood ping na itedero pien tubere tia duong tutwale politics note tia me o balle yakina otino ba dini apapa jotiu tubere me peda itamane jo ame woro ba ene pe itamane jo ame wori lego ene le wich ameti lao olana wa wuno langi olana wa wuno me agiki eto peti led endo binu unu ko kara chiel kom jobol jama me o karo ping o tenen no baginoro pe o timere e ka jote duogo tenote kara chiel tubera meti yakine itekere manda da obedo area chiela me miro joneni wanga bit pieni tekere unutia me opukere dang tutwal so amito koni kame dong o duogu no kara chiel miro nenni noteni otier na haping kau note wuno adu duogu no kara chiel kop me won nyashi miro jongi kongi wanga bitutwal ani tama achalo ana lela shudani ana tia mete won nyashi kao yero okatu ni chik ni won nyashi no beda chiele ke nahi to mere kao katu ni tam ni mano
obino ketuno limit ba politics ni dano bero ka mo habich oyero ngato kene obero mo hapa oyero ngato kene manda hokeluno tuan tubera duongila ginna medong yera ti ye telo tola bero ko ye wado habino ket itit nuom kire moro memoko won nyashi pe obedo politics me wibie won nyashi bedo na hakwo mere tum eno miyo ta yero won nyashi kene amiti wan lao upotu unu kakano pe okoburo ni won nyashi obino miyo bedo ka pikara roman oyero ngato kene obedo ka roman oyero ngato kene manu doho bedo unu kede peho ititi lao ena koba pa chiemoni tindi nien luak me lao gina me okela kana pire tek an abedo London United Kingdom London kan tindi niene unyoni chabitien obedo kara meo jalo Poyo heroes Poyo teha joa meo luenya tek o meo Britain tinti kitiene joa meo luenyo iwalwo mea chiel joa meo luenyo iwalwo mea rio unyo mea deg naka itunu joa mitia jalo kwogi ichawane pi neno ni uluenyo pi lobogi jo tia mea Poyo pirgi uluoni Remembrance Day tinini jo tiye ame Britain bedo stand still olego upoyo jone mwaha bedo kitiene ate bedo paro kopieni chunya ate nuongone wan langi otikede joa ameo luenyo pirwa tek joa ameo tiu ticha tek ilao enokene do komgi pe wan pio paro uno pi jone nyingi kiken pola joda do pengeo ineno mom eno mio akatukede plan ni mano wan miro chak Poyo uno jowa ame kwogi do yao kwa ilobo man ikum karanien wano chaho group won komwa obedo Robert Oletigwea ameda obeda witong ami tukong Poyo Robert Oletigwea tutwal wano bedo kere otachako nyamo kup achalo tino lao ukoni aman notia do bino ko ilaone wano te koni miero do kato kere group ame choho langi unyoni lao ituok ping long me wilobo weko bedu uno kara chel weko chak nyamu uno kop o chak kelo note ame twaro noto wa long kadi jo abedo laya kadi do ibedu kwene amito ni ko note uno udu bedo uno kara chiel teme yo wachako group ameo tia luongo ni Lao Global Network note ena ye kuj omiti groupi bed group amedu put duonga me loa i lao aloro dang tieka mekelo note apera kino i lao kede yuara ngo ame miero wano kel kede don lobo irwa mapapat ilao ginna me wano neno otata mi miero chak kede mena machiel ena ye obiru Poyo piotela wa heroes wa melao heroes wa ilao otikere categories apapat otikere jo ameo luenyo atek utia tek ilao ento amin tebiru neko gioko eno kene unu beru chat will eno kene unu beru tela iyora papat amin tebiru neko gioko wano tikere kodi jonno apolata utiu mito niyo chak Poyo uno pi jone wano tikere jo ameo uluenya tek igamento borre eno kene utiu da igamenta min manudang utikere jo ame kwogi do pe karane doho tikere grupo kene ame potie tichigamente na hikare ni yene eno kene kwogi do pe eno kene kwogi tie eno mio otio meti o compiling nying jo duj iji lao long
mi wa nying joni otiu mito compiling nying jo kadi oromo tutumia di otiu mito chak poyo pi joni da tia mito ni katwere grupa do wano chaho ni Lango Global Network yen beda twal pi naha amiti oneni olwenyo unu meneno ni heroes wa melao o recognizing gi kanoro ke ken ame yini yaye mi wa nge lao unyulangi ame otiu ticha tek ngeria kan ame yini yaye tinin yen atikere nyingogo ame ameti akwani malu boru nying ame akwano ne peti uchan ne in order tia tata ticha dana chiel pedang abedo kere kare mechano duchu ngoa medano ni oberu tiyo chahere muahamene tunu kere muahamene ento wuna meitie winya wuni chawani iromo konya wunu kere iromo konya wunu yiho kana memira yiha ento ginapire tek atia mitoni opoyo wudu pi jowani kadi gin tutumia di amitu poyo wunu pirge meweki katwere obino ger monument oro ametio chungi king amewano poyo wunu kede jowa otiu ticha tek pilao mwaha dong nyingjo ameana chako kwano tininien abino chako ni amanene amita chak kede papua ngata me okelo lojken pi Uganda aloro uyai lao atinwa Dr. Apollo Milton Obore President Melobo Uganda ento bore obera tin lao mena machel megamo kede kelo lojkeni lobo Uganda man mirbitwana wahamora duong tutwal borok melao dami tuni ojak ter wuno kopien meberu ginapire tek tutwal muze wacha oluol dao binu beru president Melobo Uganda ento ka kobo kiti John binu kone president me Uganda awene kare mene monu do chahere ningo eno mi atia koni jammi tia pola me wan pe ongeo uno polere wan onyoni otina medo ngonywali waya Museven kodi jammi ni tuch jodo pe ngeo but muze wasa oluol dao binu beru president Melobo Uganda man obino mohere ame parliament me Uganda kere code me Uganda ena yo moho inino dua paru ya bichiel dwe me adek 2017 obino moho ne muze washa oluol obino beru president Melobo Uganda chahera wene na hawene o chahera ningo amitinga tora metingej konywaye muze yosa modure bi obedo won nyashi melango amita chwal pocha duong tutwal borre gino tu yele danga tek meneno ni note obini lao ekata mita poya tek engineer odongo kune man obero dang won nyashi wa ame one miro war danga diti engineer odongo kune wano me ye war dangkom achalo bala won nyashi jokede kobo ni mano won nyashi mena machiel obino bedo muze ame otia luongo ni Yoko Safati engor ni ene na yo bedo won nyashi mena machiel melao pe hame obedo ilao ena yene wano pe kede bukuru ame obino choa ame gonyiwa kodi jammi mete kwaro melao donga mane wano chako bobogo yore aboga eno mi atia miti uti wuno kede kare ni yene meneno ni ochano wuno nyingjo wani yore ngoa medano ni utiu nga me obino chako beru won nyashi melao na machel Joko ni oberu muze Yoko Safati engor ento jokene tia kobuni onu tie muze mara me oluoni olwata
ena ye obedo ochako bedo wuon nyashi me nam machiel dong manen kuhu poti ya tek tutwal museo lwara report winyere ni obino dea en obedo dano me nam machiel me obino chaho deyo i lobo Uganda ame munni bin kel nyonyo me deyo jo en obino deo kede papere pien gino nu obedo jo agira me petwere kopo chaho katu ni ene na yo bino chaho bedo wuon nyashi me nam machiel dong wano mitagonya ibutu dongewa ame potie kuone jo ame ana kwano nyingi nien tie no kena medo komgi pe bato tikere no kene ame komgi tie dong kita me ana tia kwano kede eno mi akoni poda tikere nying ame ayobo imalo tutwal enta mete obino yobo nying jona be otachan ni yore otaketo chakere mohamene tunuke nahi mohamene now ngato kene atida ameti opo atek tutwal obedo udungewa ame otiu ticha tek tutwale lao achalo muzee Cosmas Adiebo George Cosmas Adiebo obino bedo prime minister melobu Uganda George Cosmas Adiebo unubedo ngatora tek ngatalo anakoni kara joni kainen jo achalo bala Dr. Kuli Park itenen jo achalo bala Odura Nang itenen no Modi Ukot itenen no Ojog Bileo Ben Washa Imat Sicilia Timogwal kara me politics a joni peon wo liet laon wo kej ape kobo Honorable Jovina kakia yumogi mano biro teka me lao jo ame mier wano Poyo unu pirgi tutwal jo ame otiu ticha tek ilao jo ame atia miti kadi dongingo we ape willi komgi ena ye jo achalo bala buatieno tiam oyiko kana me oluoni ot kwaj tia lero amiti mirwano Poyo unu pijone winya kulu amito Poyo unu pijone amiti dang opo wuno dano achalo bala Captain Agera unu bedo minna akibwa manda do mia akelo ena kibwa ikukome ni miro po wuna kibwa tutwal piena kibwa ena meo chaho keli wa wunu gold medal ilao en le kametindi iti iwinyo ni akibwa ameo moha twala na peo tramogero peti ginora ber o lodge me lira city o lodge me lira district o tiu miti miwa wunu unge kopi koma kibwa tia wotingo man gina meo tiu mito meo yoru yoto twal iboru dan kunya kibwa stadium tia meo tumo kwa ento lodge me lira city teletia bedo kono kane macha ti lira district kono kane ti lira city kara kaucha uno tele komi lira district lira city kun man pod yorubedo diu kala chel kar man teterwa uno kwere dong anamitu Poyo mara Maxwell Wilburn ametia tute eno bero engineer mora teka petwere da ukoni ene ti ready megera kibwa tetum tuj kita metia metekere itina nomo dualtia mito ni Lao Global Network uwopu unu yo copy piena miti wando chak beru unu dul me kweda ameti Lao gina metia timere ukelu unu ko oho kana ler manon mo atia kuboka kopi koma kibwa eto aduoga lalaj atakobi ukopi koma mara Maxwell Wilburn pien en tia yobere otere tek me binu chung i 2026 achala bala MP me apaj Maruzi constituency en tia binu makuler kede Maxwell akora so manudang o katukede ichien atami yungeyo ngoame tia timere atami yungeyo ngoame MPs me apatia timo kong mena machiel monoda binu kelo borro e kaota lo huni ye MPs me apaj ngoame ginoti utimo Captain Agera kita wakati ya kobi ukede eno bedo omena John Akibwa ame
dilekere tin wano tie uyele pire. Now abiru kwano nying chok ken ngatu twero penyo ni mon na me otiu ginora tek lao dong petie Oteka lao pola jo kau kobo mon jo ngeo ka Honorable Imat Cecilia Timogwal. Yes, Honorable Imat Cecilia Timogwal, Iron Lady mano bero daha me lao miero oneni o war wuni matia teka petwere man jo ame otio tek to 12 pilao ka kobo meja aol kono meja aol jo twero penyo ni meja aol do bero nga meja aol obino bero daho mora teka petwere iwa oborre jo kene lara me barija mere na me tia yella pangio kao bedo aol jena kao bedo aol genti amite ngato rokonya ye aol genti aol yen jokene tia koni unu ya loy ero jokene tia koni pe aol yen unu ya uyam inero aol obinu tiu ticha tek eka oteme ye nying me meja eti kara do abiru kwedo yore tutwal joko ni aol peo no tike de meja irwa memony ento ero no beru ka daho mora tek ameno beru choyo jo ameo binutero me worri training ilobo Tanzania jo ameo worro winy kibul pagnyo ka luo winy kibul ka jo podok Poyo ngo amobero so aol yen ero no beru ngata me chojo oberu woman activist ka koba en o chojo pul me jo te worri lweny monikare me toro locha min so aotikede daho okene dohi ame onu luoni apio otwe otohe ni en obinu lwenya tek tutwalba eno nu bedo daho mora tek kapetwere eno lwenyo ento peo bino miye title pieni kara choncha mon unu peo mar meyo gi ruom tutwal peo mar meyo gi title ento tietamni mano bedo jwa me miro compiling eka ote meyo gi woro ote Poyo pirgi mwaha peha me obinu bedi lao kitana kobo kede one peo tikede historical books ame obinu chwa ping ame miyo wa Poyo John yen yorgi eta tia mitoni odwoguno apore ka kobo kum ruoru pola jopengio ruoru obero nga ruoru yen o chahere do hekare mene eno nuti kwene amete o Poyo wuno dang pe Lieutenant Colonel Matt David Oyiro Jok amito Poyo wuno tinwa o ponna chak eka atamite da o Poyo wuno John Charles Ogole eka o te Poyo wuno retired Colonel Charles Okeli Ngola ame pot kwa mere o ruenya chigi nien ame arachu nyoro bodyguard dere o yate chielo kede luoki richacha pulla petwere masho duogo uti cha tek tutwale lao ngato kena medati ame to Poyo wuno pire obedo imor ben joame amin obino neho imor ben ameti Poyo wuno joa chalabala Aroma Martin ameti Poyo wuno joa chalabala Egwea Sarefino eka ote Poyo wuno Colonel Ogwal mea bohe ati ameti Poyo wuno pe joane Martin Aroma wano metu Poyo piri eka Field Marshal John Okelo mea Leptong Dr. Ibine mea Kohoro eka ote Poyo pi achanga ilnario man metebohe eka ote Poyo ngom agari o ngom agari no bedo dano ma akia ametida o Poyo pire utim ben wano metu o Poyo piri
eka omare beg obedo dano ma kioga wano mi Poyo dang pile to twal man enoto ya jaki ikare me locha min pola jo pangyo ka Poyo group Americo luoni wakombozi jo ame ukwano nyingi kan polgi chao kero nuti te wakombozi do amiti wano puo dang to twal dul me wakombozi ame tino wa unuti tere utiu giri teacher tek amita puo dang to twal eka Francis agwa mirda Poyo pire Ochen Samson dien pola jokene tia koni uno ya kia ero jokene no tia koni ya yer atia miti Poyo uno pi jo achala bala late angol kop Benjamin Udura doho atia miti Poyo pire total mane no beru no manager na machil me lira spinning mill so amito poet total ameo obino neho ko karachel kero minere operro amin obino neho geoko ruorer nasan ogwang damito Poyo piri total ngato kene ame wiwa dang peromo wiliko me akada chiel obedo justice opio ruby aweri ame kwa mero tumdao manda obedo dana me wiwa petfero wiliko me ruot ernasan ogwango team 1973 ameteo Poyo piri eka le Dr. Obashe da obedo dana chiela me wiwa peramo wilikome mane no no obedo dana me Ducu en kono bino ne chala bala revenge kita me awinyo kere revenge kara me ne IGP Inspector General of Police ameo bino ne in 1979 idwe mangwen unwo ping right kukunutia tek tutwale Uganda 1979 naha July me 1979 kara me otabiro neke enoko yeno Captain Olweny nuo en obedo water ruor ujungu ruor ujungu nena na kobi woni pola jope ng'iyo tutwal ruor ujungu ento ruor ujungu no obedo ng'ato rateka petwere wuode na yo no obedo Captain Olweny Captain Olweny yen ena ye obino telo mana me okobo ni Tororo attack lwenya me bintimere Tororo attack me obedo kununu tia racha petwere ngata me onutia telo wilwenya shono obedo Captain Olweny obedo water ruor ujungu man 1978 to 1979 Tony Toa ene unuporo bedo junior but Tony Toa romo konyo wai kopia ber twero kelo wai lero okelo lujino dang miero wano Poyo piri okelo lujino ni yen dameta gonye ye jokene koni okelo lujino unu ya yer eto jokene tia koni okelo lujino ni yen unu bedo mea kia so mano bedo kakana mea tia mito agonye ye tutwal eka jokene ameda mitu Poyo unu pirgi utikede jo achala bala aduong Opio Chieng uti udang ticha tek tutwale lao Opio Chieng obedo chairman abij me apajdang itinen so miero po museo Opio Chieng achwej do kwanyo kwa meroko kita meana kobi ukere ti jokene ame wano ti Poyo ame komgi dongpe ento jokene ti Poyo ame komgi potie Kau Poyo ame otiu ticha teki lao wiwa peromo will kede ministers en nametie tichi chawane achalo bala Honorable Dr. Ruth Jen Achengo Chero minister me yotkom miero Poyo to 12 piti chamentia tiyu pilao amiti wiwa pe will kede Poyo minister manen Honorable Betty Amoya Kena mirda Poyo to 12 piti chamen tia tiyo piena man enobedo minister amelo kovikum gender labor and social development mirwano Poyo ane attack Michael ngato kene amewiwa petwero wilikome obedo minister wano ng'eyo uno
Omara Tubu. Omara Tubu da utiu teacher take to twale lao. We were peramu willi come. Minister Omara Tubu. Ka yini bed neno list ame akwano malo ni keken. Ibiru nwunguni Oteka karati lao a tika petwere. We were peramu will. Poyo. James. Jimmy Akena Oborre. Man president me UPC kareni. Amenang. Tikere myriad duong tutwal meneno ni chung. 2026 meberu president melubu Uganda langi unote wuno ochakuno kong chwake tino wa kae na mira punya kaka na mira yoba uneni ulogo wuno kedgi uneni oyobo gi wuno ami to Poyo dohate nuoyo note me amando tucha here laoni ami ti note ni bedginora pire tek ami ti note ni bed me Poyo jo ame otiu teacher tek ilao ame obino Poyo uno pi jo anien mwaha dang wano tikere minister of trade and tourism ame wano twero tim approaching eka ote bino gero monument ora pire tek me Poyo pi jo wa me lao ame otiu teacher tek dong historical places ti lao kom ame miro wano chakelo gikana ler wano tikede river sogo ilango ame miro kel kana ler ngo ti mere kan umio pire tek ngo ame mio wa romo Poyo wano tikede godi apir gi tek ilango apore God me boye God me boye kakana me tieno lum tiye jo ame jo achon koboni gine no chaho beri with God me boye ame podiaha ote wood gini ye ame kaineno chapa tiengi tiudong I with God me boye bur choro gi tiudong I with God me boye chapa tien gwogi tiudong I with God me boye bado biru pon ginora pire tek to twale lao ame binu bedo kaka tourist attraction ame jo binu yai tu pinga papat me mitu binu neno tieno lum te biru gina me achakoraye wa wunu chiente ame twero kelo lim ite cha wa wunu nyinjo tia Paul pea romo katu kede nyingi Ducu kae na me pea kwano timakisha eto kerite comment pinkane kerite comment pinkan chan na nying jo kene kai ngio mene arwamero no bedo ngo e mohamene tunu kere mohamene yin chopping te comments kanene kakana me pe akoba ber kana me imito yobo yin kato keri comments mano bera chaki amitu Poyo totwal jo ametia winya itunu kere na ichawane atia mitachwal pocha duong tutwal bod Lao Global Network Lao Global Network obedu group amewano chaho poda chaha kaiti paro ni Lao Global Network do obedu ngo link tie ame ana binuketo pinkane ne link binuketo pinkan ate inviting wu me joining Lao Global Network kakanoru ke ken na metie yin lao moro no ameti lobo moro ke ken o meti kato ibed ite Global Lao Network man pe oberu pi tekere moro man pe oberu pi group oro me wibie moro man ko oberu lao pi lao ameti kato mi wuno tam kaini tikere ginora pire tag tichora me timito ni chotin langiye unyu tikere business ora me mito kelela wana maro tio mito factories ilao eno mi atia miti katu ite Lao Global Network mi wa nge ngwame yinitie kede aber pilao eka atia miti obed wunu ame wangwa kwire pia tia mito group and Global Network jobe dok chaku keto
business me scam gi yere kono kani atia chato chawa atia chato kono gigi moka me pire petek tim kodi mano yin yab group yu kene e kaite mi waka ngeyo ni yiti business dia romanen kwena me wan romo no ngiye unyokai mi yab WhatsApp yu kene me business ni yinite mi wa ngeyo eto man wano tiu miti bed me kobuko patek adon apire tek me yobo lao me noto lao me peru kede chunya chiel ilao me yobo puonyere ilao me yobo wata beri ilao gina bera me wano binu lwenyi ya tek meneno ni pudumon ogik ilao da mito ni binu chahere ilao binu chahere te group wa me lao global network ekata tier te romo Uganda aloro ni peti podumon i Uganda peti podumon i lao we hakubiwu ilobo Nigeria pe ti daho mora me opodo ilobo Nigeria kadi do ginoru tiber kadi daho tia babi tia dongi tia nyoni chik pe yeyi bapo daho iti nenumo so ometi ginien wano kel kumu chake lao borwa ni peti podo daho moro man gina pire tek tutwal amean alela chuda abinu lwenyi ya tek kara chiel kede wun ameti wunite lao global network unyu lao ameti winye kanoro keken ameti aporien chahere bori ameti yin aloha ni chahere bori note ame wano tiu meti lao ni ati ameti ni chahere bori yin amedu iti kedwai chawane kede gina chiel lada ati ameta akwenyoro iye kope kuona tata ilao we hunu beri amekao ko beginoro ikono ko tije mi maga me miracle conversation o yabo wunu tamwa o taye wunu winyo puony o taye ka ko beginoro mom ye kon gammo kai nu ni di yubi kwan puonyi ginora chiel lao polkare maro kunna petwere kai ko bu ginoro dano kono ko o yao ko unyo yao ko dong i group wanien peo miti jo ya tata kadu yini bino ko kan bet kum kan na chalo atin lao bet kan na chalo papo pien wana moti kan ni pulu duju bero nywal pulu duju tikero tino pulu duju bero loji ti mon iti wunu kero tina nyira ipachiwo eno mi atia miti chahere borwa wuno chahere yiodi puodo tina tata utiu miti uwe wunu ko ilao utiu wunu kere kop walao pol kare katino iti lokatin atinte gamuloki wano tero ni manubero tuon bal matek ni teki lok dano kum lingiti pe gam dugi pe kop ginoro pe mita mere mano bero te kwara rachi lao amatia mitu yubu uno o cha uno encouraging o tino wa me look back borwa me kubiwa tamgi me kubiwa pe hangoa me geno tunu ngi school me kubiwa nga me tia yele o mio etie luoro wori school pien o tino wa ngwecho school nu utia wono gi school bullying duok e karana joining senior 1 e kare wachia unu bullying duongame upuonye petimo ginorie temi yoteno kene ngwecho school ko uye unu lokero teno wa uye miyo watam gi kong iti miti bed ngoi ya nyim iti miti kwan ngoi school eka ote guiding gi ote correcting gi baro beru gina chella me wan miero chak neno wuni lao ni uberu gina pirete polere wakotina nyira pio yeye gi loka kada chel eno mio na hichawa ni numo na doa kaka loko boginora pirete inupo tiu ukulu wia gweno lwere pien mano beru kita me culture me wano mio gyodaye ni daho katia lok miro kul wio koping daho katia lok miro gwen lwere miro jengere korot
No. Ochak encouraging wunu utida nyira. Me gatui public debate. Me you get twero me lok. Lango. Wan ko beru wunu apor. Apori mi chakere bori yina meiti winyu kopa chawane. Eka uteme yunu tier. Romo yipeng tuj. Eka school dungu kare. Ote kilo man kumdo hakela nina pat. Wano mito engagement. Bedi ya kina school kara chel kedo nyual. Utiu mit bala i London kan kwa mi wapo. Atin wori school. Nua ponyo mi ngeo ko. Katino keng klashi ngeo ko. Ni atin tin pay school. Katino keng lesson norone. Kautunu let. Yina nyual nwe ngeo ko. Unyoni chim tie, WhatsApp tie. Yub school groups. WhatsApp group. Bed boto nyual. Meya nyual nge. Katino chutuni school nyope. Katino tunu leru nyope. Katin oduogu pacho kede homework. School miya wao ngeo ko. Onyual. Ti engage kede school. Eno miyo level le puonyere. Me loba wano ti ye kanen. Ilobo laya. Ti mala petwere. Kita me joy kan. Maro kedo tino. Kai neno i koki pigwai. Kita wano terunu kedo tino wa. Hey, akelo. Hey, kau jok. Hey, kaningo. Atine. Ming. Guop. Chaladi. Yugi. Itebiru choka tena choha. Atin don. Tebedi kodi kopa yini kope. Pian power. Ti leba wano lohoni. Uchak unu kotero tino. Wa meberu gina me pirete. I eriabu wangwe kope lobo. Umego keda mego. Nge wang lobu. Tieko kope lobo chon. Imo hanien kom katwere. Beru unu peng. Yubu unu beru. Nen unu kope lobo no. Meanga. Uyae kan ugika kwene. Megi kono. Uyae kan ugika kwene. Yin papo moro no apoditi kuono. Pokoti inu ni lobo ko. Migi unge eti te beru ka gir. Ngatoro pe chat loba tata. Utino kene miro chato lobo. Nia chato lobo. Me yubo pig. Amito chato lobo. Amito wilo kene chim. Aman jotis. Wuri tichen ne niba ati ete wilo kene chim. Chim kumi chato lobo pi wilo chim. Unyo chato lobo pi wuri miel. Eno miyo business wa toy lao. Pien wano neno kita me joti ya beru kede. Yina iteme to poto. Yini wori teko dano chati ya onyo round. Yin woki wori megi ka tuta par. Ite chao. Yina iteko onyo round. Aite dok ite paro diku. No. Miro loho wunu plan. Gino kena metia neko wa wuna tek ubero onyo round. Ika mad. Kai wori te mad iteko. Pay wood by tehere no wori kano. Ngatu bini teko hosha tida ngichin ne meri chao. Time onyo round we hunuko. Iborwa kane ni London. Yindano luoi ni bini birthday party da. Teyo bu birthday party tebero kana meo charri yeko a charraba. Yindu itebedo girido. Ni a keli wood round. Dana chela chel worry we counter wilo mege obino maro. Wilo mege obino maro. Kupe onyo round pe. Ogwo here wunu tutwale onyo round. Pe worry te ko bai te here no worry. Dok pe mat ko. Bari ti mato me rubu chorro mege rod. Kai worry te ko. Maro chela rio. Romo ko. Par pe digi. Par pe semen. Par pe bricks. Nyute ni inado ingionyo matotwal jo amatido amati kumeka ote nyuti gina me oluoni ulolo bizwera lobo to olobo la hero ko nyoni lobo ko munyoni mo kai nu ngatoro tia chato lobo nunka par ka nungu deposit kai kero deposit ko yeba wilo lobo do yota petwere piente kinu chene maratitedi iwori di wi macha inu chene maratitedi iwori chulo kere kai wunda kai gamu lon unyongatoro mi lobo par pire chul wuno pero ki mi bed ginna medo ku woru kede god ena me atia gugudi malo ni yen nen ni oberu ginna pire tek nen ni romo kwanyo
kopora chiela rioye wano tiyo mito note lao tubera tek uchahere iwi tela mete kwarwa te dokira doha ping dami to Poyo kita me note ni uchahere kiri uchahere bot uwi tela mete kwarwa dong duogo wakara chele miro duogo uno Oteka tukere naha ping oteyobo note duog naha ping ekai tehere ayore pe lao itehere mogo tika mechiem unenio ngolo wunuko kau koni mani tehere me arak ite winyu kono kani en na chole en na yellow en na blue en na pink kono kani en no bedo kuding ujua wunu kodi timieno ko en ngwatia poko wa nino enno don petini ni Poyo tutwal wunjua me winya wuno kato me wuno comments a jolo tutwal do atia koboni petie ginora pola ameana mita yelu kere tinini ana mita puo tutwal wunna me winya wuno amitukoni obami ugum nota do wano chahuno ni beda twal nota wade bed menaha I'm